Ne postoji srpski domaćin koji će se pohvaliti svojim budžetom tako što je rekao ja sam prodao dedovinu i očevu. Ne postoji srpski domaćin, a mi se danas hvalimo tim. Postoji drugi način, ali mi ga ne znamo. Postoji možda i drugi način za rešavanje pitanja Toplana. Mi ga ne znamo, mi ga nudimo. Mi ne znamo. Dakle, ono što želim još da kažem. Pravo je ne znam. Predsjednice, jeste vi tu? Ja sam ako slušam vaše kolegi kako dobacuje. Dakle, kada govorimo još o broju stanovnika koje imamo i prihodima koje imamo, u pravu sam, Kruševac se smanjuje i smanjuje. 137.000 stanovnika smo imali 2002. godine, 2011. 131. Od dolaska Srpske napredne stranke do vlasti imamo 113.000 stanovnika. U ukupnom broju glasačkom mi imamo 104.073 birača danas. Ako govorimo o kreditima, Kruševac nije bez kredita. Mi plaćamo kredit za Toplanu sa kojom ne znamo šta ćemo. Imamo sad situaciju da rešimo, ali se tiče budućnosti naše dece u narednih 30 godina. I ako vi koji ste hteli da izgovorite ono nešto niste stigli da izgovorite, a to je, ako je za Kruševac dobro samo ono što je najbolje, vama je vreme da pakujete košare.